Kebor HDP Sarmen Kiling Arong Amekar Babuteron Achor Rohila Rong Hang Pihem Chewang Vedet. Gifu Gov Boys Higher Secondary School Patua Klamalong Sitame Ingdeng Toxike Brapho Bharat Adet Jogri Jogwan Arni Ketalon Pon. Dalamara Town Committee along Sitame Ingdeng Toxike Brapho Independence Day Arni Deng Pon. Dongmukak Nura Klampatum da Chingrum Si Ingdeng Toxike Brapho Independence Day Arni Ketalon Don. Bakalia Sports Association Patua Klamalong Arnisia Parman Football Friendly Match ke Patu Chepate Padopon. Korkanthi Mondol Congress atumpen patir piponsi Pini Toxike Brapho Independent Day Katalon Pon. West Karbi Anglong Labor Union Pen detpi alama kangthordun. Kechengsi oke parhi mate angling competition kacepate chukihula sanglang ke hadak klamalong kibipon. Sami Langso Police Station ke parlo Ingdeng Toxike Brapho Independent Day Katalon Sami Langso Block Municipal Board Dentagat Assam Gramin Vikas Bank lapen Dentagat Veterinary along. Ingdeng Toxike Brapho Independence Day arni ningche parong si Dokmuka PWD Division lapen Nura Club Sirdharampur lameda maya ruatumpen cricket lapen football kapathu. Birta kemi lo charli abang pu abang pia tumaphan Dipu Commerce College Amlapatia long kep ang dengki untang atumaphan Higher Secondary First Year Arts lapen Commerce Stream apartment admission pi bomlo lapen pi pon bom krehini ang deng mate Higher Secondary ang dengki untang atumaphan BA lapen BCom first semester kaike hondigo State Open University ke parlo sitame admission pi pon bomlo Dolang aduntu MA Political Science first semester kaike hondigo State Open University ke parlo lapen secondary mate kep ang deng ke parlo National Institute of Open Schooling sitame admission pipon bomlo ang ton ben kachini ponji aphan lamri hing pen Birta and ponme laki jongpon phone number along phone number laki 8638576919 ruithule thodlo 8638576919 aduntu 8638675464 ruithulo 8638675460 aduntu 8638978724 ruithulo 8638978724 Kardom Pini Abirta thanbang Pini limalin timungpi non arjugtha birtang tonpen. Pai ni pai kre porni Bharat Adet Angkang Pi Jogri Jogwan Kelong Pachethang Don Si Pinyada por Pioneer ke Braj Tima porpen Pangcheng Ponsi Karbi Anglong CM Tuliram Rong Hangpen Jalin Si Mahatma Gandhi Abiri Long Cheke Mosai Tengpon Aduntu Professor Kep Aporpen Puthot Difu Government Boys Higher Secondary School Patua Klamalong Manpeng Kedo Karbi Anglong CM Tuliram Rong Hangpen Lamaing Thurpon Pen Kedamtang Bharat Adet Angkang Anok Be Jogri Jogwan Kipalong Apur Ki Mothan Pondedapi Ingdeng Toxike Brapho Independence Day Award Mate Anong Esitame Panong Pon Dipu Pen Onward Milik 365 News India Pai ni pai kre porni dalamara ahara along India detpi angkang along Jogri Jogwan Kelong arni pu Pachethang si dalamara Town Committee atumpen chepatir piponsi dalamara Mandal Municipal Board Committee athengno along Ingdeng Toxike Brapho Independence Day program dengpon DMB Chairman akte hai Mongol Singh Terang pen detpi alama pangjar ponsi bangso saikireng pon along aluhiaman pen kedo Dwarbagori VDC Maipu Sarkoi Rongphar Chetongdun Anparta DMB Dun Maipu Divinson Terang DMB Commissioner Members Toan Lapen Dwarbagori Mandal Committee Kisan Morcha Maipu Joy Singh Phangcho Social Worker Dalamara Bazar Committee Maipu Dhoniram Rongphar Social Worker Tarjan Terang Jua Morcha District Executive Member Sarkling Ingti Pendanglok Penangan ke Thekedingatum Chetongdun si Mesen Pen Sayamo Dengpon Dwarbagori Pen Amos Ingti 365 News India Adap Abirta ke Nura Club Asa Hemalong Nura Club Kongchunbang Amor Rong Pilapen Phangson Teronatum Pen Jalin Ponsi WP Bordoloi Ari Dengpen India La Ma Ingthorsi Pachipur Pon Laso Long Lothan Bang Honda Rong Hang Lapen Nura Club WP Bordoloi Atum Pen India Atum Areng Kelok British Atum Pen Kejok Alamthe Sirdharampur High School Lapen ME School Lothan Bang Anita Teron Pipen Japonsi
Siltharampur High School Principal Manmohan Hazarika Redeng Pen Ingdeng Troksike Praphoke Chok India Independence Day Arni Talon Dunsi Det Pialama Pachipur Pon Lapen Himalia Songatum Taning Kanwanga Son Thak Thaksi Rupa Timung Pipen Japon Si Anita Teron Pia Redeng Pen India Detpi Ke Jok Arni Mate Ingdeng Troksike Praphoke Chok India Independence Day Ning Arong Pen Talon Dunsi India Det Pialama Pachipur Pon Lo Dongmukak Pen Rubising Hanse 365 News India Bangso Bharat Detpi Alama Katalon West Karbi Anglong Labor Union Pen Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Rong Supiang Kang Langhan LP School Pathua Klamalong Bharat Detpi Alama Kang Thur Padupon Bangso Detpi Alama Langhan Rong Phararong SGB Babu Rong Pharari Deng Pensi Detpi Alama Ing Thurpon Bangso sayang dengalong Langhan Hawara Rong Asar Kidoan Lapen ke West Karbi Anglong Labor Union Amai Phu Manav Kramsa Lapen Kongchun Bang Joy Singkro Finance Secretary Mahendra Kramsa Tumchi Tongdunsi Ing Samjin Pen sayang deng Pichunpon Dongkamukam Pen Kelvin Terang 365 News India Korkanti constituency ke parlo Sami Langso block along ta da borphai troxy pen block BDO Junalina da hin pensi lama pajar pon lapen block chokamara tumchi tong dun lapen Sami Langso municipal board chairman Robinson Rong pia hin pen det pia lama pajar pon si Lapu Dentagat Assam Gramin Vikas Bank along ta manager Topon Chandra Basmataria hin pen det pia lama pajar pon adunthu Dentagat veterinary along ta field assistant Khodum Rama hin pensi det pia lama pajar pon lasila long plia office along ta ingdeng troxike rapho independent data London si ing samjin pen chun ponlo Sami Langso pen Mizoram Hanse 365 News India Lakhaing Korapho Nilip constituency ke parlo Phonglang Soma te Kalunialang Royalong Karbi Farmers Association Lapen Chunteron Village Development Committee atumpen patir piponsi kechengsi okepar hi kachipatia mai pedupon Independence Day ni katalon pen pacheton dunsi chukihula sanglang ke hat picnic spot aklamalong okepar hi kachipatia mai pedupon Labangso kachipatia mai lake Karbi Farmers Association na Penchunteron Village Development Committee atumpensi patir pipon Taso kachipate pon along aluhi sarpuaman pen kefetiri pi mai phu Avinas Ronghang Chetongdun Alhiaman pen Sujit Timung Bilison Terang Kangbura Teron John Phangcho Wilson Crow Lapen Benting Terang atum Chetongdun Labangso kachipate pon along kaduga webang plike braphoan kachipate pon atumdu Labangso kachipate along aprangsia nong e kachipalong ponabang Jonaing ti adunthu anong ilake son rongphar Lapen kethom anong e kachipalong lake Xavier Ronghang Labangso kachipatia mai along kaduka webang pharuhini anbak armu chetong pon pen mesen pensi kachipatia mai pachun pon Nilipen Mosasteron 365 News India Hirjume kaduka we Karbi solang do arat phan hirjume pajelo itu song hin pen lapen pini ladak jasena chunterona rong no dapat hik pon first indeng si cheng siang deng occupy hi kachipatti labangso amai ka pachun pon thai pot dasemet dak ni baru sakati aru la penta chunteron development committee phan mituma song central committee hin la kero pipa pik no la lo pipo si la bangso program enong kok mapute la lo nitum dasemet isi nitum isi ecological balance itum dasemet dak kelang pon ngi itum la bang juntu lang juntu ok hedi lang do long ok son si itum kachirai pon thegi ma thi itum dak theg long la massive use of medicine and explosive kadi labang kin itum kathek long to la si dasemet la hai itum koson se kachirok tok ni ma pula so awareness of kanti labang so kin labang so occupy hi kachapatti bang paman pon no la si pini thek long lo da apek state tum se le don Nagaland state nearby to state samena na chong din do la si itum phan isi mission ang thek se itum thek pon long lo la si kebang ti lang sta me non la ingdeng hini apong ingdeng apong samena san paman pon ji la si Niphai Krip Horning Deng Troxike Brapho Independence Day Catalonar ni Dokmoka PWD Division SDO ke Haibodon Singti So Penja Ponsi Nurak Pathiok Lamalong PWD Division Lapen Nurak Club Karbi Lametamaya Roatum Pen Cricket Lapen Football Pathupon Adap Porphai Kepen Nurak Club Lapen PWD Division Atum Pen Cricket Pathu Chedan Pon Nurak Club Atum Cricket Betting Theng Paprangsi Ran Pharui Sira Kethom Target Chepalong Pon Lapen Adunthu Dokmoka PWD Division Atum Ran Troknar Kebra Kethom Si Theng Chodajok Nurak Club Atum Chephai Pon Dadlo Lapen Adunthu ke Pathu Ran Trok Kebra Kethom Target Bi Ponsi Phongnita Nurak Club Atum Si Cricket ke Pathu Bangke Chephai Pon Dadlo
lapen football ke pathu PWD division lapen nurakla batum ke thek jingbar cheda jok penalty chi thornang koklo PWD division atum tiebreaker goal isi pen nurakla batum aphan parempon dadlo dongmu kakpen rupi singh hanse 365 news India Pini ningarong ni 75th Independence Day India itu Bharat angkang kado kowe state tinda ning Jeparong lapen ke along tinda ning Jeparong son thot si nitum da Independence Day to da flag hosting erlo so pi nitum puthot ning Jeparong thuji phan wang thulo nurak aklam dak sil dhorompur along Nelitum Dokmuka division PWD Dokmuka division versus nurak club cricket match do labangso ka pathui pan sin tum ka do ko beta PWD Dokmuka division ahin pen wang nang cheto dun lo nangli to ma thengno ante dak nuraka area dak lom alongri ka do ko be pan ning chiparong paklangi pan sin tum wang lo asin tum Dokmuka versus nurak club ini pathui po thank you ini Nelitum cricket kipathu jialong Nelitum PWD department lapen dak nurakla batumen kace danjia long Nelitum highway ji puason kace matha duma হয় আজি ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজি আমি ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট এটা আয়োজন কৰিছোঁ নুৰাকা ক্লাবত আমাৰ PWD দকমকা PWDৰ ডিভিজনৰ সৌজন্যত গতে আমি আশা কৰিছোঁ আজি জিকিম খেলখন আৰু খেলখন ধুনীয়া হ'ব পিটছটো মই সন্তুষ্ট খুব ধুনীয়া পিটছ এখন পাইছোঁ আৰু গ্ৰাউণ্ডখনো ধুনীয়া আৰু ৰাইজৰ যেটো সহাৰি দেখিছোঁ একদম ধুনীয়া সহাৰি দিছে আৰু বতৰো ভাল গতে আমি ভাল এখন খেল আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু ৰাইজক উপহাৰ দিম Pini Abirta la puan segang ton iglo ajo kemi kardom